Ndaigua ne aheana kiraniro kiu. Which is a good thing. It's a good thing. Ito na ni mafatia guko kindu ta recognition. Yes. Na mbere twambe tucokerie ngatho organizers ya entertainment yo muthi. Yes. Mabura ma kibururi kuria Uhuru Gardens. Yes. Ni marobo ya millennials wega. We feel very accommodated as millennials. Toto na munuru mahura asia Gen Z. Leo ni mnashokire enzi zetu. Jua kali watu. Unajua ni aje. Punit. Unit. Yes. Yeah, that was quite colorful. Omuthi millennials ni marobo yo wega. The entertainment was our our age and we are happy. Yeah. Omuthi ni mageria. Yes. Governor is a good thing. Not do me spread wings kind of flex mass or ginya. We don't specify any artist yariko. Yes. I think Isa will get one. He deservedly so. Isa, people like Eric Wainaina and Nameless. Yes. Nani mwingine? Just to mention but a few. Hata Jua Kali anaweza. Jua Kali pia unaweza pigona, unaambia mtu tukutane pale Jua Kali Road. Yes. Die kane wewe tabira kirima. Kwa mulima. Kwa mulima sasa itabidi umerudi Benga. Iwe mundu gati. Nwaiguo. Okana na itekei. Ati na Itekei Road. Okete na Itekei. Nuona how si heto kareta na gathenge. Urakete na gathenge ni ndirwa. Para ya rua. Para lejita na andu aro. Wena yogeria ya rua niki. Nirona ajo wa macharia. Diriri. Nuona pale no yetoga bironi ren. Diko ishire to moka goshi. Eto joguren. Kwena cio. Pitore tina wasira. Ni farori eto atia ru munene. Atrau atia. Niedi atigete getwo karangu. Ni farori etwo karangu. Ora giate. Wakija komunene. Athie kwa muhinde. Urenga kiranga haria karangu. Karangu niko. Ni rifarori yatene. Gwiji etwo karangu. Gathuki ona ake yake heo farafara etanio nayo. Acio ne ayo kombo munyiri. Na by the way muthe ni birthday ya Gathuki. Happy birthday Gathuki mu. Gathuki angiheo fara ngitanio nake angiraraga hau. Agira mno kemo ide yakwa. Kemo bi mucie kana ku. De hare nie. Shuka. Okana yetsa Gathuki Mondo street. Gathuki no aheo Park Road. Nagara. Gathuki Mondo Road. Na okere yari. Sheki Karumeri. No etwo Musembe. Joeli. Ni makoria inete ruriku. Twe no ta muini. Ita atia area kora ona fothi ta ugithie kwaruka torathie OTC. Ronald Gara. Yes. Yo no eto gatutura. Machete. Weha. Deha masemani ne marere. Eh. Manya bere.
Hama semana manyabera na heze. Heze no ayo ruthuri. Heze ni ruthuri. Ona ni endaye. Yo no ayo ruthuri. Ati we Kareni. We Kareni. Fare ore yandikitwo atia. Ndona gitwo Samido reni. Kareni fare emwe joy no. No Samido reni ukanayo. Ukanayo straight. Hey. Ore yae. Kirinyaga road ri. No etwo beteka. Man Saimo road. Waburu. Ega barabara kage kaumite Kirinyaga road kagathie haria Koja. Ngari cia satima ikuagira getagwo atia. Kuma Kirinyaga road. Wabatire haria Roast House unyite Koja. Eta Kikoroko. Kikoro. Kau negetwo mzima. Kiama mide mzima road. Hau yakalete na Maguta Avenue. Ezi he watu aroa kwa. Aroa kwa ni matumwo mundu bara. Muno guku ukoragwo na uinge wa andu arugongo. Ni Simon. We munene. Oi. We tao diku. De kiada. Para reko. Ere. No na utiti atene. Diko yeta o mama. Ito choice wa mama. Ndathie kiandai. Ngari cia goito ciagirwo Kigia. Kigia ni aheo Race Course Road. Aheo Race Course Road ni okauna gigakianda. Kuma Riverside. Anyorothe nginya Marigiti. Peter Kigia Road. Bara ya Kigia. Biashara Street to miheu. Biashara Street. Iyo ni tauni thiini. Yes. Iyo no iheo riri. No to me Aganewe Road. Machete tu yere kiria. Ni Ronald Gala. Machete Road. Yes. Moyavi no to mete wa GP. Wa. Okana oketa na shiro. Weherie Nyayo. Au tira ithi to mucenjerie bara. Cenjia bara. Hau no wabata muno. Ni to muheriri. Bara. Moktadada. Where is Moktadada? Moktadada. Andu thiete ka uthiare ya City Market inerio. Ndamiona. Moktadada. No Moktadada ri. Moktadada ndathuri mari. Mundu rengiagirira wega ri. Ni Sir James.
wa GP muhe riri Yes. nuona ha kuma tigana na Ngara Tomboya Street ri Yes. etagwo Latema Road Latema guthii go connect na Rivarori Yes. murengereo acio tunayo cia kianda tigana cia rugongo cia rugongo ni igano icio ni gukorwo na bara na ngucanio coka kianda tunayo icio angambironi reni cia kikarume ni itiro Joeli guthuri tuheire heze nä rä ngå ingä twatigia Cross Road rä nä heo wa home wa maingä nyama kä maehere nathiä kä må ndå ngora haha one more aya ngaita twagomania bara akuä ciothe rä u iria itigarä nä bara nyinyi iria main nä ta twagomania kĩanda university wä na andå icio nä ikå gä a ngucanio nä nginya na inia ngä tondå he bara ä tagwo tå ngä tä kirie tå tamberi Ralph Bunch Road no ä two wa Ndaro kwanja yo ĩna rĩtwa iritũ no tweherie Ralph Bunch ĩtwo Zakari wa Ndaro ĩno ya kwarũrũka ĩtagwo Valley Road rĩ yo no ĩtwo Makagari aca aca Prince Simon akayo bara ti ndakaheo bara ĩrĩa wamũhe rĩ it's too glaring Prince Simon mũhe rĩrĩ he barabara nyitithanagia Accra Road nĩ etirwo Kenneth Matiba ĩrĩa ya Tirumu he barabara nyitithanagia rĩu Tirumu na Latema Road ĩtagwo Taveta ĩyo nĩ mũne Prince Simon no tũmũne ĩyo ka tũmũne haha kamba cia kuagĩra tene etagwo atĩa na harĩa thutha wa fire station etagwo rĩrĩ Lagos Road atwe Prince Simon Jogoo Road abotigana nayo ĩyo nĩ nene mũno nĩ kũgayanwo no ĩgayanwo atatũ a ndasi nĩ ũndũ wa maiganani ma kĩbũrũri rĩ ĩyo nĩ kũgayanwo ĩyo nĩ kũgayanwo kau na ngereke gaikare ũguo karĩ kau reke gaikare ũguo nĩ thake